Anin rebab luang kaisis kui kan rigi yan nigo moderator te zibame officer te zibame zena customer na lakin na customer na customer na zena yan nigo rebab kuai simpang zibame zena apoi melang guna representative zibong ramna zena nigo unit district lang guna delegate still da wong ramna sai mai ajen kini ja nigo sai pe Dana mai itu mesti kan tega lipina wih gulo magulong raking na gana do lipina meram itu aja wong sangat ngolu aja te benar benar ni wong sangat sebab amne na do ja ni wong ko iso ko stazi gina ka kelum pe dele mesti ke sana ni mai ami aja me point to meram simra ani di reimra me tau piting Nisha hazard India dan Miss Wagen sama tau piting sebab Wagen mina point na agum dan di bege di Sarah Hungbe mi Hungbe Ngaubuibe no zegna mi hanga mi porga ka sandale selo sudo agam mi impeuter sebab Hungbe halung wang sang Riame sab samlak le gudale Namai anu gu sampui Sarah Hungbe acu kai gai jebam meluaga melung ka hre medu puting jebam akan ampui kiga tan mitawang ZPA anu gu benar piriga halung lokya ka tau du iba kau maka kagana anu Zeme gu literature kana sangkau da kana lokya ka kifui ebe ngawalai anu gu maintain rasam iba Sarape aja sarape za anigu moderator leni anigu moderator pe tu za anuya sarape kuku de ka kumra machi de anu magada bu district machi makule kana aja anigu moderator pe tu za anuya sarape kuku de aga maka sarape na Sarah Hungbe acu ine petau pi de ya Pepau benai pecana haru lu da Sarah buku isapu deh peziza Sarah peda zena Sarah pegin da pecah pena Sarah Hungbe changleu deh aiza ani gu Zeme gu literature kena speaker katsebe suiga Sarah betel Sarah pe katsebe zena Sarah bepui katsebe gu pegina nemai gun da tau pek agum da tau bedu mesti ka sama kau lai literature lam ja takwata lam gana namai ja paunai sana sa daura nga dau gum ja nai kum ting kum ja ni ko unique ting kum ni naga mana ma India government da ga face da interview samdam loga ami naga history ya ani wa unique ko lai unique te te di ka sang lai namai gudu ani Zeme mahmudu mai gu program gudu anu induyo meja ma kacambe ketele unique ketele sarape kacebe suige benai kacape suigina anu ine Ngaubuibe changlape anu gu sinot lamene do me puin pe me kacebe ting ka anu pui pe wang la le kacebe loga meram pewnya dia pole poza poram peza kaceda kana sinot pui pe du da zena anin rebak ko da ai da rege mesiba ketre asigum zana mai anu Hungbe rasam ibe Sarah Hungbe anu Hungbe sampui lewe biza Pemi Hungbe Christian kacebe gu sambam anu Hungbe lupat kai dalam ini, ko zegnan mai kudu anu gu sampui je seu gai beluaga seu tu seu I kesang kana namai ina anu gu sampui sapat daerah beluaga anu ya unique te kan ki belum ja ya samsai kedadam dia pi mana ya
dau tui ta ne ya para hang te de Pemi Hungbe Christian go sampui ja ngagar hangge better cry be prokna go bedum better cry prokna go bedum squi ya bam samgna anu hangge betkar hangge te de Kanening nuya kalanggain di bezat habong tingku kirya kan si haram Zeme Haragu Zeme sing nabau lay citizen ning nui se kemui be bam begin to go meaning daulak pe ka ba be ge ku gai pe gu ning daulak rasan ramme ning nui ne paulia lara hangye ze age rasam ibna anuido rang gai be Pemi Hungbe Christian katse sonadu namaya anuidu ato sambam gana teirufu sam hagwang tingku kirya haram zat kansi me hagwang Yesus Kristus go zemena sing na baulaiza aya anui Christian na duza anuidu sama address tingi ka sanga besam naweluza mi ngamdu beria mazai hegidu hegisi beria dalai ko sambam pi gai derga hagwang tingku kirya anuidu agumria nanga naiki baudale nangza guzemna changa dale nanuidu ya sangbi dale katse beryalena daudale kanan nanga ningnuya kallang lubezak ina kallang lubakau hagwang kirya rumaksa tingku kirya hangya anuidu baya teruhu gai bugu sambam Pemia huwa fungkat sanule Christian Pemi Hungbe suya anuya wubutir lay kasebe apo sambam gene ngaulai daraga apo sambam ja anu ning raplo ge harada ge pakanga be ki suna ga dui tilba hey klum le fulang bege harani ye Citizenship zbam rapel nang ku hungbe bna nang kan ya zegna na mai anin re presbytery long pai de sukui anui nduyong bege zimai ya anui taw anui kan nang da nang hagong program te kung da ka tewang ge anui ning ja anui ka kibe ramle ne ge nang kang ngab gna anui tewra ba tew kam galu nu mai ning ting kan si mai ge nang hagong te ne anui ning gu zemna ma ja Pemi ka bumbe anui zete ru kai be nang hagwang te khlei ge sap che Pemi ku ben sui ge bam ra hangge nang na rang gai de sam de iling bang pe ne sa khali parab lo ga pe kan si pe nang na aren si hangge nang nang wo ka te te gai bam la ai bram ne de kong Yesus Kristus jig ne ne skilai amen namai anui ro ge anui go rakyang na singme dui chamje gena anui general hangdu sara dele le sudo kiki be na sa tunuang da zaina anui rakyang na singme hangge samki le sara ge namaya presbytery dui presbyter dui chamje gena zaina hana kumang keu ne za Anigo ordination raki gat zege dena rakyang na singme ja ja langpat kai du sermon gat zegna na maya talai na rakyam bahangge rakyang na singme pastor me anui te mena ma hangge sangki de sara hangge te de aya Pemi Hungbe Christian katsebugo sambam pi gai bloga nai kumge Pemi Hungbe hapui me bauna du zimai takti be bunya hapui Pemi Hungbe katsebugo sambam anui selde chipo sampui sewai belwaga hapui ma hangdu deitau pasang zana anui heze metelung hangdu deitau kasang zana namai anui gu sampui presbytery gu tewang ka dai dige hangam hangya Pemi Hungbe Christian katsebe jedu ahangya hatau tek bame ngaulai suppose jegna
Happy Pemi Hungbe Sambang Aniroga Sam Samana Aram Rakang Naga Sab Loga Sakam Malupsang Hegiting Wang Sandai Letu Kandu Loga Anugu Chingpena Sai Anuizi mai Happy Ma Matau Kianga Kule Hello Ma Matau Kianga Kule Pemi Hungko Malay Halaka Kule Yuguni Azang Ma Hatel ba sonadu selko silay. Kubuing say sonadu selko silay. Haram luwa kat sonadu selko silay. Pepe na haram luwa msadi didaraga. Zayna hatel ba ze msadi daraga. Talate ze msadi daraga. Panale mfui paning mali sui. Le sudu suye za hapwai. Ze temeni pa hatel ba lu nay bizigna. Zayna pa talata lunay di bizigna zayna pa kabuing sayza lunay di bizigna zayna pa haram luwa za pa lunay di bizigna pui mi panahlem pui tu za sui pet kai beta dalay anui Zeme siga ting kaga pui mi a Pemi cham kasang talata sonadu teba sonadu haram luwa sonadu kala pakulay dalay Zai Bible ga ami pigai dara ga sam rakum ga kaning sing bepena Bible segener nu maksa ka direct planet tat ku sau ga du pi deri ga poi mirama talatau a kachak ram sunudu tului ram sunudu sia kulai kasiba ngolai kana ibika penene lupat ka ba le sudu poi mi ki bakau poi mi rata zai ke tak bakau pui mi kiba kawa azang ma talui sura masuna duin teurele pui mi imang ma baurama sipo samho ne pi de general me baurama za talui sura masuna du siale ramlu ram suna du siale important te makpa atodi bang ga te mak lei ka se bang ngore a chigum da namai gudu Anuine Christian Pemi ku Hungbe namai anui gu sampui anuine te ai dai taraga anui gu Christian Pemi Hungbe zudu patak samsai Christian te baitet dat hanga dai du gudu zemna mana Pemi Hungbe du za anuia Pemi Humak da hanga te ai anui gu Christian gu suye Christian ke nei di si suye anui pi ne kere nang liya gum kolai agum rale Christian Pemi Hungbe ge anwiya bam rale dai kum makau du Christian Pemi Hungbe kau ze kha chulao ke ti ne kle ani Christian kanai bisi ge ti Christian Pemi Hungbe kau lai ti zaina sabtu azanga akum koda presbytery ge akum tatelu kau synod ge akum tatelu kau General Assembly ga gum telu ko WCC hang sang di ko le mina ka di ko Pemi Hungbe ko adanga anuya Siliam de pime kedere me te ga azanga Pemi Hungbe ko azanga patau di ko le aram ka de ga matai telu ko azanga officer ka di telu ko state level ka minister telu ko international level ga ka di bata te resource person sangja ambassador changja foreign country ge bamnuko national zenaramana patwa recognize te dipukole si je Pemi Hungkole anui zemna mago mi zemna mago understanding ge mi zemna mago conception ga siliam bipime that kai kam kana Christian Pemi Hungbe ko Bible net definition Bible ne pidega katata anu ya penyudi ka sambang ga te da kana Bible ne anu idu rangai dai daga aroi ge kalaksia mai dire aroi ge kalaksia rahangge anu idu rangai dai bitale Bible good definition Bible ne rangai dai daga katet anu ya cepu sat kudu cepu ram kudu pram pa kudu district kudu presbytery kudu zaina council kudu zaina state level kudu ko international level ge pachu recognize te dipko figure hang katsang dipko tuja pathau di bahang ge Pemi Hungbe hang ge te da ka gna Bible ne te da ga nuki kadda roi ge kalaksia me ide
penuya rana me ku guda se penuya je tumgai guda se Bible good definition Pemi Hungbe ngau sui gina illustration agung Yesu Kristane galaxia me idele katsebu go sambam je lebum taki anui ning chang chilak sebam di loga agung Yesu Kristane irun le katsebe agung Yesu Kristane lupat kai kadai je pan compare to ele pan compare to ele je mina ka di be pe bana mina ka sei be pe do pan compare to be bam ne Farisain pe poni ka poni ha bakal uza ka baba katan na to katsain do nai de mlese eluze mpui himdi ga sappai luze hey tingwang go nang hungbe banai nang kan gyap zegna ye mei pum pum sak izabam rahang zana amaning izabam rahang nang tingwang pe na chu pe gai pe aswida sale tingwang pe do ka to be pe gai ye mui ga ai po mui haram ga ilung zabam le su amui ga i kau gai mara ui ga bam pui ui ga bam pe gum ja ya amui ya kau gai mara hang ga nang pe gai bi aswida sale tingwang go ge se aswi ka sang ka ne ham kya pe tawang dai tawang na pi gai da ga roi ge klak sia pe pe dai re mi na mui lai ka che pe pe kelum du kelum sima pemadu ngang pi ma ya kya tingwang ji mai ka ga ani go reverend na rasam sab na tingwang ji du punui na punuya ka mui bi zigna tingwang ji kan si ba pura hangge bui maglai ka che bi zigna hey haraji du tung si hinda awang pe go ya hamui ko lai atsungam kya ga lo aga Yesu Kristane compare te weather ge tau ai po kana ro ge Farisain pe pinyu di ze tingwang ji zu ku ze aswi de le ze ka kulum de pe ze tingwang pe hangge imei nu na aga yang mai ko lai ning ji kan ji de ye mui ne mui ge ne ko kara hang do apel de ku ra hang do ya bui mak ko lai dai pe ze Hagung Yesu Krista hangge precious dai pe ze valuable person dai pe ze hagung Yesu Krista hangge kan si pe dai pe ze I be pe lau ka se pi de ge grung ka ko sampui ge roi ge galaxia me idere ka se be za si hagung Yesu Krista da ge harada ge nang pi chu kya ku ta di ze ngya kya zabam le pe ze hagung Yesu Krista ka chiawa di la le Pemi Hungbe pe za tipo pe ze roi ge galaxia me idere ka se be ka chiawa ni la le ani gu Christian Pemi Hungba ani gu Christian gu life ze Pemi Hung kan ko te de zingna ani gu Christian gu ring ting ani gu Christian metelung ze Pemi Hung gu le marama ji ze ti ze saladuga kasalam ile atelu su Pemi Hung malai Pemi Hung gu title hangge pe malai kana anui du Pemi Hung ko le Christian gu life pa Pemi Hung ka sang le ko te de na lao sepo telung ya anui ya bambe zingna ne kene tu characteristics patelung ram anui PDC de ni kene mirama zadrama mirama kyangna rama ra kyangna anui Christian me magme good definition generang ya hey azidira anyudira ahang de penze nizidira hangana mirama mizi famous ra ina dilang puitang ra ina kadai re ka kala ilang heulang kacharang tansui ka fulang changra mazana ina ko go nsuiram ge
upon sui yamak zendu upon sui zendu sui ketka ine hulang pui changra katsebe pugu famous sangana mirama fight dele kana anu se anu go Christian good life ka mirama hang ira telo acho kadele anu go Christian good life ka kadada mirama mi hang ira teura misi ira miki dum ira miki mikyangna miki bau miramna me aram ira hangge teurale rene darge anugo Christian mugo Pemi Hungbe criteria ne anuido point out tega hey mira me hang ira teurale je abong Yesus Kristus ne kate dega tingim penyudi bega pugo ko puani ibe so kam bailu je kadai je hamui me roge hamui me seuge ngo kang zang je ba mai dai di bam Cepo telung je, ai gum je, bung Yesus Kristus ne, kacai lui lung pung lu je, hamui medaga wong keu lu je, mira mahang pum kering be peipat kai gum je, nang nui do, mira mahang je, nang nui pum kering be peipat kai ra ne, ahang acara maksa, mira mahang Christian megu life sa, mira mahang je, ringgai ra, mira mahang je. Gaira asigna akang pui akang te idra hamge tewgaira lai kasebugu life ke anui do kate anui magada bu life ka kaje ran kaira takule noi kaje ran kaira competition ge gura competitive tewra noi kaira kasule mina pagraira kasule kana anui go Christian nugu Pemi Hungbe kena criteria na kateriga nang ne kadi be pe teura le design a nang ne habong pe teura le design a nanga kachai be pe kabang be pe nanga teura ra le anu go instruction pe rega anu ya kamtai ate la le re namai anu go life ramya anu wa Pemi Hungbe Christian go life get bam la bu katei be ram tikam ngai dar ge kedai rai mena ka katei me banai anui ne ka katei bu ra kyang na ne bible ne ka katei ba sam sei ning teu rai ma hangge kelum gai lao ning teu rai me je hung lao anui gu bible ne Christian me gu life ge bam la hangge katei brama sam kam ne Pemi Hungbe suppose ge ne Pemi Hungbe sang de je anui gu Christian me gu life tu je ache jara ne namai tati ba lot ke PYF ku na tungje ra kyang na ya kan bi ya yu ngai ne ache ya achora samsara hangya kai kai be tene I ra samdu sa de ra samsam mak so ge te pi bang ya bible kya ja ka kulum kui ne Zimain damai ge ine pe bam gu project ipe bam da kana ngaula ta dila ge namai lut ke ngau dele kana namai lut ke chipo gu project se I ngau kap kai belo ge PYF lam ne do achu bible kya zaklum ra hangya namai haramai ge achu ngau kap kai dar ge ai po gu ilesika ka taibugu project I lurame I lura changdi jaina pata je te chu da kam de bi wong la ku da pe pi bang ga pu ra hngge khai gai be je I ten chi ta gu da da je ai po agu secular lamge ilesika ka taibugu project I ludrame zimai da mai ge I pe bambu project ngolak tadi je namaya ngauda le sudu namaya aya bible harata I bete ura hangge achu langai beta je I teura me kate guloge ya apo project je saulu je ai po bible samdum kya je klum ra dele je pa kallang duwang dele ai je amen rai bak presbytery PYF go the voice of PYF college and we gun rai bak presbytery PYF go statement PYF go attitude
anin rei bak presbytery ge maya ge anui kinam rame poetim bauram jidu anui lesika te hang sam se jarga ka te me hang sam gauti ge zan hang sam sam ge ka te rame mi gu precious time patali ne padawi ka sam rame sacrifice te kam anu je wong rame sam la mi re dalaga anin re bak presbytery ge du Riame du Pemi Hungbe telung ya sipum maning hagwang teu hangya zigne agu kedai re gu padau ibezang ramaja isau kam aluja wong de ka chibu attitude ke chipu telung ya anin re presbytery ya Pemi Hungbe telung ya lamu ile da ningo pat ka blo ya chipu mai du mention te me ningale kana ida tanwa ka sanga nang mi ruwaga ya samaku mi pui mi pel mi ruwaga na sawa sawai ta le dana ha pui mi bau pi de bau go committee ge du I wangai kadai blog ha pui mi go strength ha pui mi ramana anui presbytery pui pe mi na panui da ga patau sia di nang nui da ga nyet ka ra hanga wong de ka se blog ha pui mi ramana ai pau hangna anui te be ka de max mane maya anui te hangna te le su na anui na te be su ge anui go gospel campaign ge anui gu ha pui mi ndui ge ro ne te wai di jane o te ra lo ka ne mi pui mi pe mi na kan nang ge anui gu harang ma hele ma tai be te ra hangna zo pat ge kan nang be ta te wa ra hangna anui sap ko de max me ge ha pui mi ba na pi de le pui ba na ka chi le da ini pi gai daraga anin re bak presbytery PYF me baudu PWF me baudu Pemi Hungbe telung ye mizai ge rim gai ge zuk gai ge misam sa gadu mi maning gadu lamu dre be yang ngawalu se asui ke sang lai namai suna ge hakana singya pi me sangki di desa hangya te le ti hidu todun to di la lo de asulu sudu no maya anui ti hidu janui ning di gai mak se discussion du janui ten ti mak le anui gu kame me krai mera mana anui du rangai bi agu mi ko humrame agu meli marame je nanga futimrare nangnuya futimrare kai kamdele nangnui samsara megene agu pe mi humrame iku humrame agu meli marame penui suisia dun raji takam dele je ezekel bukule sige penuya hazam pun kamdele daze ine wang keze penui zamrame ine dumgai dai gule ine hare kai gai ze ine adui lumene penui pi penui barame hazam to kam dibrame ine fuize tele dai gule ine pagra zip tak timram ze ine ka hawang dai kam gule ze ezekal bukule sige rangai be namai abung Yesus Kristus dagadu wang sangai ba namai anuigu aige meli rai maram jenadu anuigu meli rai be peuramane anuigu re presbytery lungki ga anuigu hara kyang naramadu katale bige aigum ine hazam pungkam pri maramdu ine dumjetale gulai katebe telung ya bamgai rahang ya Pemi Hungbe rakyang na singbe pe katsebe telung ya lunggai rahang ya sipo zegne kele anui meli maramagu nature je de kumpo mai katsebe anui sabam samjedu san rakkade rangalu nele meli ya peranga ka sungko jale jana azangma pulau de pakar na pakrazi pakar na ya hansama ya na hansama de agum de pak de te ko masle karna ham kap terai ge bebe gna je suis mai tako zana pugu pe migran si de peranga ka sango jale
มิลีรามาปกู power จะมิตรหิมเร็วนี่สิไอ้กันนะรักีวิกาอาศัยหลาลังบิกกันเตาเปมิตรหิมเร็วแค่เราอาจังดูงวยนะงอตุมักงอจินราบลาร์สกินาไม่สิตาดิกุมเนี่ยมิลีรามาปีนเด็กสิลักเลยปีเดียบมันเนี่ยตัวเจ็ดตัวมาเจ็ดตัวงอสิเลระกางอสิมาเลระกางอจินราเป็นมิกรันกาสังกุศลเลยแต่เนี่ยปนุยสุยตัวหังเฮดูมาเลยตัวเลยจะพูดจะกันแต่ได้บีคุยจะเนี่ยทุกแต่จะมาคุยกี่กาวไอ้เบจนดูอาจารย์เปิดพูดได้ยังแต่เรียดละอัดเสียงมากเลยหังแกกาวไอ้เบจกาวไอ้ได้หังแกตัวเขาตัวสัวหังแกนั้นรับเป็นปัตุนรับคัดเสียงกูสิไอ้กุมเรียมิลีคำมีแบบตักตะสุยปังแบบตักตะใจรันกาแบบตักAku Yesus Kristus ne sile. Suppose ikna panen dem tak terga aku zemena maramatu ai kum tele. Ngora nga haran kesangda, helewi kesangda, pugu qualification do pugu degree do ki kesangda, kagna pugu haroi miksa mitar himrew do pingkala. Namai ite mote suega ite ja. Somai ge inda kum tapel de lungmei. People are either ge mitar himrew do Tatam takle. Pena misi. Suppose igna sim ramaduza kukum kahora hange melirai pene pabu hatui kana tailu ja katse pe kang koi be hatui te katse tatui be receipt be tailu ja melirai pene zana hatau di bung tailu ja taila kanang dalai kasle Hagum ting kya pe na pagumeli ramade tekle je nei ramane tekle musru ramane tek sak ndui ra kha bejena hatui ke di bena panyam ja lak yam ra gotora hakwa ke chi be gna hey ja ting song pai ja chipo tui na lang la le jana chipo pagu pe koi tui hara tui kang koi bejena mili point rame Makakya pedongga de tingchu kakya CID la le zai na tu pa kwai ke je pa ba na nye chang lak la le zai na tu pugu pe kwai tu ne wok chu la le che le zane mili point ne za man ne wo te ne te hang chang lak sa sang ne sa hang chang lak lo ga pugu pe kwai tu je ne wok ke we lu foi lu ze pe le ka che le mili rainbow ra me Ai cũng này, sẽ bao gù mili ray được bao gù style lui cái này, anh lui gù mili ray bao ram cái này, mili mà ram hang sama, tam mau cái lu, mà ram từ về, từ dung ruột cái, mili tanning cái, từ ruột cái này, từ mấy kêu, từ cái này ra, từ cái từ tete, từ cái hepet cái, hagum pet cái, giờ năng cop pet ram cái, giờ chia lu giờ, bắt cầm ruột cái wang cita đi. Bamloga miliji kusya kaluza wangja pana polu ja wangra tale tama ke sekadi loza nyam ramase anuya adonga ra hagi wang hagi kaura man ra rio pakamra me ntevra me chinga jem chin dik zing dio ra man ra rio ai bega pampo pe kwa se sak Melong di apa wang mida, ada ke kagana pek kuai tu ini, patsu buang rai ne, hatu ikrip ne, anu yang aceh belwadu kam. Zeme ne, Christmas te sang luza, Zeme ne kan dui berat sam, te sang luza, namai se, namai a, te sasala zai de se, nyam. Aceh mang me, aceh sama me speaker pe, aceh sama me, tu itang kan TV ne, pakaduk ya hit, meli rame, sei me, sei siapa. Kagana, zaman kau meli rame tu je, pa hatak rame, nsak nain sahang sanglang mahangga hatak kibe, si hatui je ne, gok kewai, hang sama kateu keneu bege.
Zemain damai ya pate motor soi gai lude heli ning ai lude he mi heli lu lak tele zemain na te sak sak bum bum zemain na tim te lu kalui se po ki lu ga me re la kita ra mo ro dun du lo ga me li re be pe ne po go pe kwai tu ne go ka lu za go ke le na ma I ne ra sam sa le ra sam I ka sam ba de mai kan dui bi ne se do lu ja pe nang su se we ne sang le ke le sam du san ti ma ko le I du na ma lei bi le nang du ching ala nang du lei da da nang hong sia den du I du ra ki du ma tin tau la le sa du san ti ma ko le ke le pe kwai ne go kai lu se we de ga se I ze ji mai ne te sa lu ma ko I de nang suai mera ma chai kam de tui dang ra ma na la ka te ka se ra ma se anui a se ra se po ze na ra kyang na pe mi hung be pe ka sing be pe mi hung be pe gu ge bam ra le design na anui ya sam ka chi be na mak se pe zam ra me pung gai lu pe ba pe zam pung di me pe ke to ka pe zam pung di me pe ni ga me pe dang ga me pe zam ra me la lu ze na anui ya suppose ram zam ram ze hatau di kai ze dum gai ze tele we ze suppose pe du ze wang ra hang du sauna laki ja ra sam sa apol pe na sa le sing pe na sa le a che le ze nai I tat ku le ko te bi na lao pa pe kwai hatui kang kwai le te lu pe mi ku hung be na ra sam ki be sa be da ga meli mera mena pa chu hui pam le sigum kau do ze meli re be pe mi hung be pe Christian pe mi hung be pe ka che le zanana mai anui ra kyang na ya te na ma ra kyang na phui pe ra ma ra kyang na ka sing ra ma du anui papling ra ma du anui gu meli re be pe ra ma anui sam ze na anui telung ze na pe koi tui du te de te lak ti hatui ka du du te mak dau lak lo du peti la le anui kun ra sine anui de tit na te mak dau lak ti je mo sia bugum je anui du ra kyang na ching du pat ka lo du kam le kana anui gu meli rai mera me anui gu meli rai pe mera me jadu namai anui gu meli mera me jegna anui jegna anui gu kan si pe mera me anui gu ra kyang na ka ching pe mera me miram jasawai nei dun wi miram ruwa ge kadi malum tho ta tim ruwa ge ta kai nei dun lestu ine ta ti zaina ago ra kyang na mera me ga kam gai du da apa zai wi de sang da gum la moi akang pe du la moi akang pu du la moi alui chi mera ma la moi pe zai wi mera ma sam la moi le ze ine ta ti zaina ago meli mera me ago ra kyang na mera me gatut kai gu da ka se be chi lu ze anui gu meli rai mera me anui zegne padawi bera me punu hanga ka hadaw bera me du so kam ani meram du la mile bedu anui chikle anui meli meram du meli rai pe pa ka chen do evla pastor ne rasam sa bunja meli tui kang koi be te ma se kan ta pe ru ne te ru nam ka sang dun da sang che po za anui te de lu za ka di ra ma se la ka gna anui gu meli rai be pe ramane du acha anui du hare ka jung ching pata dara ka gum me go ra kyang na de ga tu kai dara gum ching du pating kumai ki chang dale ai ki chang dale pe ai ki chang dalo ma sang dale a chu lang dai beta ge ya agu meli hang kat pui le zen du hang kat pe le zen du chi po pe du ze ya re bang bu le kamen pe habakuk pe ne agu belsi bangam belsi ramen si ke ta kam dile sudo grepsi hyam ge grepsi ramen si ke ta kam dile sudo agu kutum ki ram ge na sai kam dile sudo agu meli taning ge sanga kam dile sudo
agu halu pungya agu halu rasiram ngota kam dilesdu tingwang peuge yasui bam uleja habakku pena katse gunja namaya nugu meli reibe peuram jedu agu meli mrama kalakrama pungju samak sebam lesudu achu langai betage ya bam je tingwang peuge asui bam ulei je ani gun re pak presbytery ge sing pelak je ate je bam ge ate lesudu ngai makse kli makse bam rame samnamile ai gum kawram duja ai gum kaw kan sibe peuram duja ai gum kaw ra changna ka singram duja Pemi Hungbe pe anui kuai dau tui de goi lao ka se be ni ngai ai gum kaw duja Pemi Hungbe pe kuai mak ti jai sau du pura la da kaga kum dai ki mi ta ting kaga ra chang na ka sing pe no mai dun tau la mi le ago ra chang na ka mram ja kap cha ra so na dana age nang chu kap cha ra so na achu kap cha to hing so nanga ning na ga ya anaram sam la moi alai hangge sam la moi ine chai go ra chang na do ku dung ngang lo ja ra chang na ga sap tai ba ko mili rei bu pe ai gum ko ni gun re presbytery ja to ku bulung pung ja to gu ra chang na hangge pu gu life sacrifice te wa ham du zamak pa ko ram ani gun re presbytery ja lam nei ra chang na ka ching ko lai ra chang na ka ching gu panui gu statement ja ago ra chang na hangge apum kring be pe tak kai gu lai ja ra hi krai me bom lai mai ani ro ga taw lam nei aza melu nanga ga ba ko nanga sai so ine sai go anai ram hangge anai ram ra chang na ka lai ge sai ra kan nang da na ine sai go lai ja hat bu ko ri hat bu ko du tak ring be pe tak kara ai gum ba ko ra chang na sing ram anui da ga lam nei ai gum ba ko ram du se christian pe mi hung be kum mak sai kudu kuala dar ge kile ai gum da ku tulung ya namai anui lung ta sebab ni ya sepo ge na pol bena kor ramma hangja tasam ibe kai belugum ya ku hung be ke tu ku hung be ke se hagup si bena kai so ga sebab lo ke se hagup si be helin si be sigum zedu kai suaja helin sibige makki betel neibe suppose du kai suaja bamlao designer ami ku christian pemi humbu life se telebi ai sunedu ibb detal ra hangya kele namai anui gu leba presbytery ge hanari amalam gane du pi ge de ge pemi humbe sirame ngawai zane hapui merame telung punui samsarame anuigu harakang na bauti madu pigai anuigu harakang na katsingra ma kan simra ma te bana madu pigai te pemi humbu talung ge pemi humbu samsa ge anui suna ge te sebam sepo talung lui ge ne harakang na du anui harakang na simba boram du anui telewe ke re zana aige bauti me bauzu du harakang na simra ma je anui gumli rai pe ram je apuya pena ai kum riak atsu kum da lao atse anui do silu kek tu hagup kit ja bam design anui go ra chang na ja talui ibb christian to ni hum na ai sona do ibb in te gurele atse anui no pale darga po sami banu angal pat ka ja kring samsang ra peti opening na malao amen